Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan at Dexter. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawisakmet amang ibinglay iti pakasaritak iti biyag. May papanday to iti may sa abanag nga inaramid ko. Ano daduma, iso ti pakaburiburan ti panunot ko nga aging ita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Dexter. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agkasargaya man ni Arman agayimaw kaanakan. Unantay, kat mapantayon to Talaga amapanak gapo tamay sa akmet kadagiti ninang da. Kasta ka de, ante. Wun kaanakan. Iso talaga adumaray kami iti kasarna. Kat sika nga ay, kanumot nga dayam amom kada kami anobiyam. Kung haktupay ka, day tamanan ti ibagayo, ante. Urayin nyo ka de, addan tulat ta. Kat kaanon to nga ay, mapanan ti tawon mo. Saan kan nga umububing, lumaklakay kan. Wen, ante. Amok alumaklakay akon. Kat itulok mo ka de ngaglaklakay ka abaraw ka anakan. Ay na, siya kunti madandanagan kan ka. Ay na, relax lang, ante. Saan ang malakayan abaro to'y kaanakan nyo? Siya pa'y mati ko naam. Ay na, narigat ti agbiag ngagmaymaysa. Ibagbag akong daytakan ka, Dexter. Congrats, pare. Manulangan ngal daw. Agkasar kayon. Agyaman ak pare. Kat sikanto ti makamu iti banda Ay katuon Relax ka lang. Jak malipatan dayta. Agyaman ak pare. Uray di kan tumulong agluto. Basta si kaswam ti banda. Ay na, danag mo na ya pare. Relax ka lang kunak manen. Ala, wenen. Katagyaman ak ha. Kat, jay request ko nga yakan tamanong. Di mo liplipatan ha? Sure. Malipatak mat ayati request ti bride. Thanks, Manong. Talaga nga minapaboritok day jay asunata. Isu akayat ko ang mga gan inton aldaw ti kasarmi. Taisagot ko ka ni Arman nga ay ayat ag itikas taunay. Apo, talaga nga in love ka iti gayem ko Mala, itagay yung aruden. Tamauli da ito yun atagay yo iti kinabaro, kan kinabalasa. Anya? Ado, tinaayatan ka dagiti kantam idi kasardaro sa anakan Arman kaanakan. Ay, kastagaya man te. Tapno jak panunuten, anaalas te performance ko idi. Anya anaalas. Kanuray la makalwan ni Rosana nga agdengdengeg iti request na akanta. Wan nga rodante. Jak laim pagarup nga agsangit, kabayatan ti panagkanta. Ay kat nailuyo siguro tirigna na iti kantam kaanakan. Nalabit akasta, ante. Katawan ka diti nasirpat mo abalasang ijay kasarda. Adday ta kayo manananti. Uray adda. Di na kaya't asawen ang mga asawa akon. Anya? Kaduan mat, kilatisag pa'y matanaimbag ti kababalin na. Sa bagay, husto ka kanakan. Tanarigat itan ti mailawlawan. Apay pare, talaga ka di mo kursonada ni Elena? Jaka mo? Ay na pare, armamkit din. Nasingpat ni Elena. Wan, nakita ko maday tagalad na. Dayjay lang, tasa anak asigurado. Nuagayatak nga takan kwa na, wano saan? No syaklati ka pare, armakon. Apay nga roda di mo, Arman? Alangan mat ang armak. Kat kasinsin ko pare. Kentap no amom, dandanin na konsong bata ni Fatima. Ay, wan kaya man ya. Wan pare, isong ay bagbagakon kan ka. Armam kid din ni Elena, sakbay nga unaanda ka ti sabali.
Mano ka din titawon na, pare. Ay na, sana pare ko titawan pare. Tinapatag kat ti kinapudno na nga agayat. Ang parag kunak, agkatawanan kayo. Isong agbagay kayo adwa. Imayak, tapno umay kumanan ibaga ti panagayat ko kan ka, Elena. Sigurado ka kading nga ay ayatan na, Dexter? Wan, Elena. Sigurado day ta. Amangan nga min numakmaklaat kalaang, Dexter. Amangan mat no inaram na klaang. Gaputada kayo langan ka ni Paulo ti single kada kayo nga gagayam. Saan mat, Elena? Talaga nga agayatak kan ka. Sigurado ka, Dexter? Wan, ikarik day ta. No kasta nga rod, sungbatan kan. Ngam, ikarima, di nakpaspasakitan. Agyamanak, Elena. Kat ikarik, di ka pasakitan. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Manong Dexter, mabalin ka diti agkid daw iti pabor? Anya pabor day ta? Nulakid di ka balak, apay gid di na saan na mabalin. Ngam, kasla mabainak, Manong. Ay na, di ka kadi agbain-bain. Aggagayam tayo. Kuwang amin, Manong. Ala, ibagamon Nadagsan gayam di awit ko, Manong. Mabalin ka di nga itulod na kay Jay Dagusmi? Ha? Ay katun Day talagayam. Ay na, agyaman ak, Manong. Adamat kit din ni Arman ijay Dagusmi. Ngam amangan no nakaturog man ang dayjay. Ala, itulod ka nga Roden. Sa nabale, da motor ko. Nalakalaang day ta. Ken yangkas kamatan. Tapno makaawid ka dagos. Nagyaman na kiti pa nang itulot mo ita asawa ka pare. Ay nawanan yaman na pare. Mala, sumrek ka pa'y. Tagkape tayo pa'y biit. Ay saanan. Agyaman aklangan. Wen pare, pasensya ka na. Nataktak kakit nga Roden anang itulod iti asawak. Awanan yaman na pare. At dagayam imit na dadagsen. Di nakmat ngamin inawagan. Tapno saklat ako man tinang sukon kan kwa na. Awanan yaman na pare. Nakita ko namin nga do ti kargana. Isungay di imbaga nang itulod ko, intulod ko na. Apa yan, Elena? Nadamag ko akanayon mo nga ayangkas day di arosana. Ay na, agselselos ka man gayam. Namin ano lang mat nga inyangkas ko. Gaputawan pagluganan na. Kat, apay adi agpasundo iti asawa na? Narigat ka no ngamin ang mawagan ti asawa na. Imposible mo't day ta Ay na, saan ka kumamatakas ta, Elena? Naimbag pa'y day di arosana tamay tulod mo. Idinto ta siyak, kasla malipatan pa yan asukunan. Suksukunan ka ta. Anya pa'y ti reklamo mo iti dayta. Basta, no talaga mo't lang nga ay ayatan nak, likli ka mo day di arosana. Kumusta kayon itinobyam ka anakan? Agkasar kayo kidain. Ay, Ni, apay nga agsannaay ka. kasla kayat ko nga ron nga i-break, ante. Taapay maut. Ay, selosa mat gayam. Makapauma. Kinapudno na ka anakan. Nadamag ko akan ayon kayo nga agkuyog kin ni Rosana. Iso siguro akan ayon nga agselos tinobyam. Tauray siyak sabali tiriknak no adda kanayon ngayang angkas tinobyo kasabali a babae. Ante. Ay nakaanakan ibagbag akon kun ka. Likli ka munday di arosana. Tapno saan amasakitan tinobyam. Kun amangan no isumot ti pangrugyan ti apada nga agasawa. Amom, Dexter. Iti kanayon tapa nagkuykuyog. Talaga nalaganan tiriknakan ka. Rosana. Wan, Dexter. Kat agyaman ako unay kan ka,
Gaputada ka akanayon iti sibay ko. Awan anyaman na, Rosana. Ar-aramidak dayta. Gaputan na patag ka kanyak. Kat, amom Dexter. Matmat na agan tiriknakan ka. Wen Dexter, sabali tiriknakan ka. Sipod na riknak. Mapunpunas ang tiriknak ka ni Arman nga asawa. Kinapuno na. Agayatak mo't kan ka. Isungarun nga aramidak ti amin para kan ka. No kasta, agpada tayo ti marikrik na. Kat ilimat na ti relasyon ta. Wan, Rosana. Kat namnamaam nga ipatag ka. Among pare, pinapanaw gaya man ni Rosana ni pare Arman ijay dagusda. Ha? Kat si katima kagapo, no apay nga inaramid na dayta. Anya? Apay, pare. Kabalam ka diya makikita ni pare Arman na masaksaktan? Gapo iti saan ama iparbang nga ayan-ayat yo? Ayan-ayat ko na, pare. Saan na may limit ti relasyon nyo kini Rosana? Ang magpanunot ka kumana imbag. Masakitan da Rosana kan Arman. Iti day tangar aramiden nyo. Pare, diya ko na iayatan ti kasinsin mo. Kati maipapanmat kadakwadang agasawa. Basol mo't ni pare Arman. Tadi na aramiden ti pagrebangan na. Sadot mat kanong amin. Ket gapo tayong baga ni Rosana da kita. Namati ka matadagos. Imbis at tulungam ida mangurnos iti parikot da. Na inayon ka mataparikot. Agagayam tayo. Kastakit din tinaramid mo. Basta pare, urean niya ti ibagak, di nak maawatan. Talaga asaan ta nga kinaawatan pare. Gaputa di mo kaya't adenggan ti ibagbagak. Gaputa talaga nga ikalintigam ti relasyon nyo adwa. Pangasim pare, di mo kumamot perdyan ti biyag mi nga agasawa. Agagayam tayo. Iso apang nga asim mat kuma. Pare Arman. Ay ayatak ni Rosana. Ngam iso ti ayan ti parikot. Gaputa ka lahat ang nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Kat gapuday takan ka pare. Pare Arman. Pasensya kan. Ngam sige. Liklikak ni Rosana. Agyaman ak no kasta pare. Gaputajak kayat amarakrak ti pamilyami. Uwan pare. Katulitak. Pasensya ka kuman. Ala, maawatan ka. Talaga kasta. Adda pagbiddotan tayo. Ngam no mabalin. Ilintag tayo kumaadagos. Bayat anasapapay. Agbreaktan, Elena. Anya? Pakawanan na kuma. Ngam urean niya ti araramidak. Talaga nga awanan ti mariknak apanagayat kan ka. Amok ti makagapo. No apay ang makiwin naswaskan kanyak, Dexter. Ha? Gapo iti day ja Rosana. Ha? No isukat na, jay kumamat single ah. Jay awan ti mapasakitan nyo a tao. Elena, di mo iraman ni Rosana. Saan ko nga iramraman? Ngam isumot ngamin ti agpaiso. Amok nga isakit mo. Gaputa talaga nga ilaban nyo ti maiparit nga ayan ayat yo. Anya? Ala, sige. Ipaay ko ti wayawayam. Ngam sapay la kuma. Tanaragsak ka iti dayta apang ngedeng mo. Masikugak, Dexter. Ay na, maragsakan na kiti dayta nga imbagam Rosana. Dexter, Ni, apay nga rodakas ta ti Jermo, Rosana. maamakak ngamin, Dexter. Amangan kit di no papanawon nakmat, itama si kuga kon. Apay ko mapapanawon ka ngay. Ad-ad da nga ayatan ka. Gaputa addan to anak ta.
Ni Arman, Dexter. Apay, adda ka di pa'y panagayat mo kan kuana? Awan. Amangan ngamin, no riribukan na ta. Jack itulok ariribukan na ta, Rosana. Protektaran ka. Ay, una yun ti kastoy nga nararamid mo, Dexter, kanakan. Ante, Talaga gayam nga ingkabalay mo ni Rosana. Katita, dandani pa yan agpasngay. Anti, ay ayatak ni Rosana. Isu nga yung kabalay ko. Kan may sa, adumat ngamin ti pagkurkurangan ti asawa na kankwana. Asinumat ngamin ti sana maumay ti dayjay. Day tapay ti may sa abidot mo, Dexter. Basta lat tanamatikan kin ni Rosana, di mo pa'y pinanagnakan no anya talaga ti mapaspasamak kadakwada nga agasawa. Amom ka di akas taunay ti panagbarbartek ni Arman, gapo iti nalaos apan ng pasakit yo kankwana. Kastamutan ni Elena anobiam. Ante, Adamot ngamin ni Elena anawaya. Ngamapay ngamin anipay la Rosana nga asawa ti mismo agayem mo ti ingkas sinikugan. urayan niya siguro ti ibagbagak. Di nakmawatan, ante. Una, tadi mo kayat ti paisuro. Talaga nga ipilit mo latta ti kayat mo. Apay adi ka matan sumursurot kadagiti gagayem mo, Dexter. Awan, Rosana. Saan ka mataparparitan Uray adan anak ta. Di na kayat asawan adi mon mabalin ti makijaming kadagiti babarkadam. Awan, Rosana. Jakla kayat ti rumrumwar no daduma. Gaputaado ti mangmangag ko nga ibagbaga dagiti tattao maipapan kadata. Uray siyak nga ro, Dexter. Ngam talaga akas ta. Saan amaliklikan nga adda masauda kadata. Isong agtal na talatan. Wan, Rosana. Tinapatag. Kat agin inayata. Kalmat gaya man ti anak yo kini Rosana, asigod nga asawak, pare Dexter. Pare. Aging gayta, kasladyak pa'y lapat dyan, ada kayon ti agkapkabalay. Gaputa nagtalikak unay kan ka, pare Dexter. Pare Arman. Aklo nakabiddo ti inaramid ko. Ang pakawanan na ko, ma. Napakawan kan pare. Ngam ti sakit nga impaay mo kanyak. Diyak mo, no aginggat kaano amapukaw. Nasakit tinagam ko. Gaputa din na dahil mo ti sigud anaragsak, apa nagbiag mi nga agasawa. No apay ngamin ani Rosana pa'y larang pare. Kat amumait nga da akon nga asawa na. Kan adumat tinawaya di ta ababalasang. Pare. Awanan ti amok nga ibaga. Pakawanan na ko, ma. Pare. Oh, pare Dexter. Apay akas lamang liklik-lik kaitan. Kwa. Apay ka di pare? Awan. Amok ti adda di ta panunot mo. Amok nga do ti mangmangig mo may papankada kayo kini Rosana. Ngem di mon maliklikan dayta. Gaputa pudno met adi nadaal mo ti biagda kini pare Arman. Pare. Mabalin ko maurnos ti parikot da nga agasawa. Ngem gaputa adda ka anang gundawa iti parikot da. Dayjay, nagsina dalakit nga rod. Iso adi ka kumamasaksakitan No ibagada ang nagsina dagiti agasawa, gapukan ka. Taday tatipod no. Kat di kan tumakmaklaat, no dumanon to ti aldaw, kat maamiris na,
Anigayam pari Arman ti ay ayaten na. Saan ket asika? Aging ka ita, mabainak a makipulapol kadagiti gagayem ko. Gapo taamok asarsaritaan dak, Mr. Lonely. Nga maklunak abiddot ti inaramid mi. Nga ay ayaten mi kinirosana ti tunggal maysa. Nang runa ita, taddan anak mi. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Dexter. Pagayam Dexter, saan nga minamay parbang tinaramid mo? Amom nga dasawa jay tao, ngam inaram mo latta. Ala, aramidam ti pagrebengam kadakwada, nang runa iti anak yo. Ngam amangan no dumteng to ti aldaw, katag subli ni Rosana kini Arman, gaputa isuda ti legal nga agasawa. Kat sa payla ko ma, tamaawat munto dayta, tadayta ti may parbang. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Dexter. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.